그래요. 아, 그래. За өнөөдөр хэдүүлээ Иохан номны 1-р Иохан 5-р бүлгэрөө орсон байж байгаа. 1-р Иохан 5-р бүлгийн 13-аас эхэлж үзэж байгаа манайхаа. 자, 사도 요한이 13절에 이렇게 말하죠. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 이렇게 말씀합니다. 몇 절이시죠, 목사님? 요한일서 5장 13절이에요. За хэдүүлээ 1-р Иохан 5-ын 13 руу орж байгаа. За бид 1-р Иохан 5-ын 13 дээр харах юм бол юу гэсэлээрээ та нар мөнх амьтай тэгээ түүнийг мэдээсэй гэсэндээ Бурхны хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт би үнийг бичиж байна гэж хэлсэн. 자, 영생은 영원한 생명을 말하고 있는 겁니다. За энэ мөнх ам гэдэг үг юу гэсэн утга вэ гэвэл эн чинь мөнхөд амьдрах гэсэн утга шүү дээ. 우리가 요한일서 3장 16절에도 말씀하는 거 보면 하나님이 세상을 저럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그렇게 말씀했지요. За Иохан номын 3-ын 16-ыг харах юм бол тэн дээр байдаг тийм ээ. Бурхан дэлхийг үнэхээр хайрлаад хүүгээ өгсөн гэсэн. Тэгээд тэгснээрээ хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөн хамтаа болох юм аа гэсэн ишлэл байдаг. 그래서 이 영생의 소망은 우리 그리스도인 모두에게 주어진 소망입니다. Энэ мөнх ам гэдэг одоо энэ зүйл те мөнх амын найдвар гэдэг зүйл бол Христ итгэдэг бүх хүмүүст өгөгдсөн тэгээ итгэгч бүх хүмүүсийн найдвар болсон зүйл байгаа. 그래서 요한복음 3장 36절에도 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 이렇게 말씀하고 있어요. За тэгээ бас дахиад харах юм бол хүү байгаа хүнд ам байдаг гэсэн ишлэл бас байдаг. Хүү байгаа хүнд ам байгаа. харин 구절이 목사님 저기 요한복음 3장 36절. 자 Иохан 3-ын 36 дээр бас тийм үг байж байгаа. Хүү байгаа хүнд ам байгаа гэсэн үг байж байгаа. Иохан 3-ын 36 дээр. 아들을 믿는 자는 영생이 있다고 그랬지요. энэ дээр үсгэлээрээ хүүд итгэдэг нь мөнх амьтай гэсэн байна. Харин хүүд дуулуургүй нь мөнх амьгүй гэсэн байгаа аахгүй. Амьгүй бөгөөд Бурхны уур хөлн түүн дээр орсноо гэсэн. 또 요한복음 5장 24절도 한번 읽어보세요. 5장이요? 요한복음 5장 24절. 자, Yohan 5-ын 24-ийг Yohan 5-ын 24 дээр юу гэж байна гэхээр үнээр би та нарт хэлье үгийг минь сонсоотой болох бөгөөд ялагдж вэ гэсэн. 아멘. 여러 곳에 그런 말씀이 있는데요. 여기 요한복음 5장 39절, 10장 28절, 17장 3절 그런 곳에 보면 영생에 대해서 분명히 말하고 있습니다. 자, Иохан 10-ын 28, Иохан 17-гийн 3 гэх мэтчлэн ишлүүдийг харах юм бол 또 Иохан 5장 몇 절이라고? 36절? 자, 5장 24절 말씀. Иохан 5-ын 24 сая хэлсэн те. 또 5장 39절도 그렇고요. 자, тэгээ 5-ын 39 дээр бас байгаа. бас Иохан 10-ын 28 дээр байж байгаа. За мөн Иохан 17-гийн 3 дээр байгаа. Эдгээрэн дээр харах юм бол энэ дандаа мөнх ам гэсэн агуулга гарч ирж байгаа. 요한복음 6장 40절, 47절도 그렇습니다. Иохан 6-гийн 47 дээр ч гэсэн бас гарч ирж байгаа.
10장 28절에는 그런 말씀이 있어요. 요한복음. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요. 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 이렇게 말씀하고 있어요. Мгм. За Иохан хэдүүлээ 10-ын 28-ыг нь эхлээд хараад байгаа. Иохан 10:28 гэхээр би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй гэсэн байна. 아멘. 그래서 하나님이 우리에게 영생을 주셨다고 하는 것은 분명한 사실입니다. Мгм. Тэгэхээр одоо эндээс бид нэр тодорхой мэдэх нэг зүйл нь юу гэхээр Бурхан биднэрт мөнх амийг өгсөн юм аа гэдэг зүйл байна. 자, 이 생명이 예수 그리스도를 통해서 주어진다는 것도 분명한 사실이에요. Мгм. За энэ одоо энэ мөнх ам тэгвэл яаж өгөгдсөн юм бэ гэхээр энэ бол Иесус Христээс бол балаад Иесус Христээр дамжиж өгөгдөж байгаамаа гэдэг нь гэсэндээ нотлошгүй үнэн байна. 아멘. 사도 요한은 이런 영생의 소망을 가지고 초대교회 이 영주주의와 같은 거짓된 이단들을 분별하고 그들과 싸워서 자기를 지키라고 얘기하는 겁니다. За тэгээ харах юм бол Илч Иохан энэ Библиудыг одоогийн загтлуудыг бичгтээ яаж нэхлээрэ энэ мөнх ам гэдгээс ингээд зуураад тухайн үеийн итгэгч нарт нь тэгээ илүү янз бүрийн илүү сургаалуудад битгий анхаараач. Мөнх ам зөвхөн энд байдаг юм аа гэдгийг ингээд хичээнгүйлэн захихын тулд загтлуудаа бичсэн байж. 저희 이모가 갑자기 돌아가셨습니다. 예. За тэгээд ийм үү ээжийн талынх нь нэг хүн гинтхэн бас өөд болцсон гэнэ пастрын. 그래서 제가 장례를 치르고 지금 왔는데요. 어제 제가 한 며칠 거기에 좀 있으면서 우리 이모가 장례를 치르면서 내가 쭉 지켜봤는데 우리 이모가 참 믿음이 좋아요. 교회 권사님인데 평생을 이렇게 교회와 또 어려운 사람들을 섬기고 믿음으로 살다가 갑자기 일하다가 쓰러져서 돌아갔어요. Тэр хүн одоо ээжийнхэн талын хүн байхгүй юу гэсэн чинь тэр хүн маш тийм итгэлтэй тэр чуулганы үйлчлэгч хүн байсан гинэ чуулганы ахлагч хүн. За тэгээд пастор тэмцээ нэг одоо ажлын явдал нь манайхан бас манайх шиг юм л байна л да. Ихэд хоног тэмцээ байсан гинэ ажлын явдлын өнгөрөөхийн тулд ингээд байгаад тэгээд ингээд харж байхдаа ихч маань маш тийм итгэлтэй хүн байж тээ гэж бодсон гинэ. Тэгээд тэр хүн гентгийн зүйлэл өнгөрсөн байна л да. Ажлаа хийж байгаад унаад өгсөн. Тэгээд яг ингээд амьд ахуудаа харах юм бол маш хөвөлчлөлтэй олон хүнд ингээд тусалдаг ийм хүн байсан гинэ. 그런데 우리 이모에게는 영생의 소망이 있습니다. 제가 1991년도에 이모 집에 갔더니 이모가 그때 예수님을 영접을 했어요. 그래서 얼마나 그 기쁨인지 막 그 기뻐가지고 어쩔 줄은 몰라 하더라고요. 나한테 이야기하는 것을 91년도 한 3월 달 내가 그때 들은 적이 있어요. 1991년 3월. 네. 그 목사님께서 이모 집에 가셨는데 그때 이모님께서 그 영접을 하셨다고요? 그 전에 다른 곳에서 예수님을 믿고 나한테 그 예수님에 대해서 너무 기뻐가지고 왜냐하면 내가 그전에는 이모한테 예수를 믿어야 된다라고 전도하면 아예 내 말을 듣지도 않고 아주 나한테는 그런 얘기 하지 마라고 그랬는데 그런데 내가 군대 제대하고서 갔더니 우리 이모가 나한테 얼마나 그것이 기쁘고 좋은지 나한테 뭐 그 집에서 밥 차려주면서 계속해서 예수 믿는 얘기만 주구장창했어요. 아멘. Тэр нэг 1991 оны хавцаа тэрнээс өмнө пастор тэр эгчинд очих үед та Иесуст итгэх хэрэгтэй гэдэг хэлдэг байсан гинэ. Тэгсэн чинь эгчин бүр ингээд наатах бити яриад тэгээд ингээд ууралдаг гэсэн. Тэгсэн чинь 91 онд нэг удаа 91 оны 3 сар хавцаа
Тэгээд эгчээндээ нэг очсон гинэ. Тэгсэн чинь эгч нь Есүсийг хүлээгээд авсан. Тэгээд бүр нэг хүлээж авсан тэр баяр хөөргийг та нар мэдэн штэ. Бүр ингээд нэг яахаа мэдэхгүй тэгсэн мөртөө зүгээр ингээд ам нь амралтгүй зогсолтгүй Есүсийг яриад эртнүүдээ хоол хийж өгөөл өстэй нэг Есүс ингэсэн гэл бүр ам нь цоцохгүй ярьжсэн гинэ. 자, 그때 이후부터 지금까지 우리 이모의 그 믿음이 전혀 변하지 않고 오히려 더욱더 정말 단단해져서 그 교회에서 어느 한 지역을 맡아서 그 양떼들을 인도하는 귀한 일을 하다가 돌아갔습니다. Амен. Тэгээд тэр яг тэр одоо тэр үеэс хойш одоо тэр үеийнхээ тэр гоё галыг те халуун сэтгэлийг итгэлийн тэр галыг алдахгүйгээр яг тэр галаараа тусралтгүй үйлчилсэн гинэ 91 оноос хойш. Тэгээд тэр одоо тэр байгаа нутаг орныхоо чуулганых нь нэг хэсгийг хариуцаад тэр хавийнхаа одоо хонь зэргүүдийг хариулаад те итгэж нараа тойглоод ингээ эцсийн үртэл хүмүүст ингээ туслаад үйлчлээд ингэж жагаад өнгөрсөн гинэ. 그 제가 그러면서 제가 어제 그 집에 이제 장례를 다 마치고 집에 갔다가 돌아오면서 그 집에 들렸다가 참 마음이 울컥했던 것은 뭐냐면 우리 이모가 일을 엄청나게 많이 해서 좀 돈이 많습니다. 돈이 많은데 그 이모가 사는 집은 그 예전에 집을 잘 져놨지만 가서 보니까 하나도 관리가 안 됐어요. 그냥 마당에는 막 잡초가 무성하고 막 방에도 막 그 여러 가지 정리가 안 돼가지고 다 그냥 널브러져 있어요. 그러니까 평생 일만 죽도록 하신 거예요. 그러면서 그 열심히 일하는 것을 가지고 성도들을 섬기고 또 가난한 사람을 섬기고 선교하는 일에 협력하고 오로지 남을 위해서 평생을 수고를 하고 자기를 위해서는 정말 이 가난한 사람처럼 살았어요. 그런 모습을 내가 가서 직접 눈으로 경험하면서 마음이 내가 참 측은하고 참 내가 너무 이 불쌍한 생각이 들더라고요. 참 그래도 그 믿음의 자취는 상당히 큰 도전이 되었습니다. Тэгээ одоо тэр элч нь болохоор ингээ маш хөдөлмөрч тэгээ олон зүйлийг хийдэг байсан болохоор тодорхой хэмжээний нөө санхүүгийн хувьд бол бие даасан нэлээ юм хөрөнгөчсөн хүн байсан гэнэ. Тэгээ тэр хөрөнгөөрөө яадаг гэсгэлээрээ эргэн тойрны хүмүүс тусалдаг, үйлчлэлтэй хэрэгэлдэг ийм байсан юм байна. Тэгээ хүмүүс ч гэсэндээ ерөнхийдөө тэр эмэгтэйг нэлээд хөрөнгөтэй маш ингээд тий сайн амьдралтай ийм эмэгтэй гэд бодож исэн. Тэгээд пасторыг гэрт нь очиод нөгөө өнгөрснөхийн дараа гэрт нь очисон чинь гэр нь бүр ингээ ундуй сундуй тэгээд нөгөө бүх юм бүтэн цэгцрэгдээгүү яг ингээд ичиндээ орсон чинь ерөөсө бидний мэддэг хүмүүсийн мэддэг шиг тийм баян татгалан биш байсан гэнэ. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нэг мөнгө олсон мөнгүүдийг дандаа хүмүүс зарцуулаад үйлчлэлдээ зориулаад ингэж амьдраад яг өөрийнх нь бодит амьдрал болохоор бүр нэг ядуу хүн шиг ийм байсан гинэ. Тэгээ энийг харахтаа пастор юу гэж утсгэлээр ингээд нөгөө одоо яг тэр нүдэрээ харсан хүний хувьд харахтаа энэ хүн үнэхээр дэлхийн зүйлсүүдийг өөрлөгөө биш уурсгаж тэгсэн мөртлөө тэр Тэнгэрийн тэр найдвараар амьдэрсэн байна да гэж харсан чинь бүр ингэ сэтгэл маш ингэ талархмаар бас ингэ нулимс урсмаар ингэжсэн гинэ. 자, 우리 이모의 나이가 지금 71세밖에 안 됐어요. Тэгээ эмээ сая 71-тэй байсан юм. 그러니까 몽골에서는 많은 나이가 될 수 있을지 몰라도 한국에서는 그렇게 많은 나이가 아닙니다. Тэгээд 71 гэдэг бол яг Монголын хувьд болохоор чинь 70 гарчлаа гэхлээр чинь тэгээд 7-д таяг туллаа боллаа гэж өндөр гэж боддог шүү дээ. Гэхдээ Солонгосын хувьд бол 71 гэдэг бол залуу нас. 우리 집에는 동그란 큰 집에는 우리 이제 이모부하고 우리 사촌 동생이 남자만 둘만 있어요. Тэгээ одоо тэр гэрт хэн байсан гэхээр юу нээсэн и모 буюу 사촌 동생. 그렇죠. Одоо тэр гэрт нь хэн үлдчихин гэхээр нөхөр нь тэгээд юу хүүхэд нь үлдчихэж байгаа. 우리 사촌 동생도 우리 이모부도 과거에는 술을 엄청나게 많이 드시고
벌써 한 40년 전에 돌아가실 정도로 그 정도로 술이 너무 많이 들어서 그 눈이 돌았어요. 눈이 돌아가고 코가 빨간해지고. 근데 음, 이모를 통해서 변화돼 가지고 시골 교회 안수 집사님이 됐어요. 장로님. 음, 그런 역할을 하는 귀한 분으로 없이 믿음으로 이렇게 살아가고 그렇게 살아가는 모습을 지금 가지고 있습니다. Тэгээ одоо тэгээ харах юм бол нөхөр нь ойролцоогоор одоогоос нь 40 жилийн өмнө гэхэд л бүр найгуу аригчин байсан гэнэ. Бүр хамар нь улаачдаг, нүд нь бүр ингээд нэг бүхийгэд орцсон. Нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм болцсон байсан гэнэ. Тэгээд тэгэж амьдарч байгаа. Гэхдээ одоо тэр нөгөө эгчийнх нь те итгэлээр дамжуулаад тэр хүнд ч гэсэн өөрчлөлт ингээд сойрхогдоод тэгээ тэр хүн итгэлийг хүлээж аваад тэр бүхэл одоо тэ тослогоо аваад бүр үйлчлэгч болоод тэ одоо чуулгандас ингээ үйлчлдэг ийм хүн болсон. 우리 이모는 항상 예수 믿는 얘기가 즐겁고 예수 믿는 얘기를 항상 하기 때문에 참 너무 감사한데 또 우리 그래서 지금 이제 그 대신에 막내가 사촌 동생이 아직 결혼하지 못해서 제가 지난번 오강제책 사모님한테 한번 얘기했던 47세 그분이 맞나요? 네, 내가 물어보니까 47세가 아니고 음. 48살이더라고. 예. 48이요? 예, 48세예요. 48이구나. 50은 안 넘었네요, 그래도. 예, 아직 50은 안 넘어가서 그래서 내가 참 걔도 너무 착한 데다가 그저 평생 이제 공부도 많이 했지만 그저 옆에서 어머니 아버지 좀 도우려고 어머니 아버지 가서 그 일만 지금 옆에서 돕고 있는 중이에요. 그래서 아주 착한 효자인데 그래서 좀 좋은 사람이 없을까 하는 그런 좀 믿음이 있고 잘 이렇게 좀 협력해서 살아갈 수 있는 사람이 없을까 하는 그런 생각을 갖고 있죠. 지금 항상 그런 사람을 구하고 있죠. 네, 저도 일단은 마음속에는 생각은 하고 있어요, 목사님. 네. 그래서 그러니까 안타깝네요. 그분이 계셨을 때 했었으면 그러니까 하는 어머니가 그런 있을 마음. 때 우리 이모가 항상 나한테 뭐랄까 우리 사촌 동생 좀 어떻게 좀 결혼을 좀 시켜야 되겠는데 소개시켜 달라고 나한테 끊임없이 얘기를 했죠. 그분이 근데 개인적으로 노력은 없으세요? 아들이? 우리 이 친구가 좀 숙맥이야. 이제 연애를 한 번도 안 해봤어요. 연애를 안 해봐서 그저 오로지 일만 했어요. 그 다음에 공부도 상당히 많이 했어요. 전북대학교 대학원까지 나와가지고 전북대학교가 국립대학교인데 저쪽에 전라도 쪽에서는 가장 센 대학이지요. 거기 대학교 또 대학원을 다 졸업을 했지요. 그 다음에 학교에서도 수석으로 졸업해서 국책연구원 같은데 거기에도 좀 원래는 취직이 됐는데 시골에 있는 아버지, 어머니 돕기 위해서 다 그만둔 거예요. 아주 그러니까 귀한 아이인데 그래 시골에서 지금 이장 일을 보고 있습니다. 동네 이장 일. 그래서 아주 많은 사람이 이번에 장례식에 왔더라고요. 네, одоо тэр нөгөө үлдсэн нэг хүүтэй байгаа хгүй тэг хүү нь болохоор одоо 48 настай. Тэгээ одоогоор нэг хүнтэй суугаагүй ийм хүн байгаад байна. Тэгээ тэр хүн ээж нь жаавс амьд байхдаа хүүд маань таарах хүн болоод өгөөч гээл ингэдэг гэсэн. Тэгээ тэр хүү болохоор юутай өөрөө болохоор хичээл ном маш ингээ хийсэн. Бүр одоо бакалавр юулээ магистрийн зэрэг хүртэл хамгаалсан ийм хүн байгаа байхгүй. Гэхдээ нөгөө ээж аавдаа туслаад, ажилтнаа туслаад ингээд амьдэрсэн ийм хүү байгаа юм л. Тэгээ уул амьд ахуй наснд нь магадгүй нөгөө хүн танилцуулаад өгсөн бол гэж бодож ирсэн даа ч ингээд тэгээд ийм гинтийн зүйл болчлоо гэдэг. 내년에 여름 성경학교 때 제가 몽골에 데려갈 겁니다. Тэр хүн эх жилийн 100 Монголд ирэх юм байна. 자, 중요한 것은 뭐냐면 우리 이모가 영생의 소망을 가지고 있다는 거. За тэгээ энэ яриаг ярьсан хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр
Одоо хичээлийн хувьд болохоор бүр ингээ мөнхийн амийн 이 найдварыг үнэхээр өөрчлөсөн байсан. 자, 그 소망을 가지고 살았기 때문에 장래할 때 참 하나님의 은혜가 참 컸습니다. За тэгээд ийм мөнхийн амийн найдварыг өөрчлөөд сав ивэл Есүсийг ингээ хэрэгчлээд амьдрсан хүн болохоор түүний оршуулга дээр нь ч гэсэндээ маш ингээд ивэл ихтэй олон хүмүүс ингээд ирсэн. 또 제가 우리 이모가 돌아갔다고 할 때 제일 먼저 하나님께 기도한 것이 하나님 아버지, 우리 이모가 이 땅에서 믿음을 잘 지켰는데 하늘에 많은 상을 주십시오라고 이렇게 기도가 되더라고요. Тэгээд анх нөгөө тэр өөд олчлоо гэдэг сургийг сонсоод тэгээд залбирахтаа яасан гэхлээрээ ингээд пастор шууд ингээд залбирахтаа эзэн минь одоо тэгээд таны төлөө маш ингээд нөгөө итгэмжтэй байсан охиноотаа санаасай гэж залбирсан. 그렇기 때문에 우리에게도 영생이 있다고 하는 것을 명심하고요. 이 초대교회에도 그 영생의 소망을 가지고서 이 거짓된 자들을 분별하고 싸워 이기라고 사도 요한이 말씀하고 있는 겁니다. 여기. Тэгээд бид нараас ч гэсэндээ яг ийм мөнхийн амийн тэгээд найдвар гэдэг зүйл дээр тулгуурлаж амьдрах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд Илч Яохан ч гэсэндээ бас энэ захааг бичсэн одоо хоёр зорилгын нэг нь энэ мөнх амьтаа гэдэг чи битгий мартаарай гэж бичсэн байсан тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр одоо анхны чуулганы үеүүдэд ч гэсэндээ хүмүүст Илч Яохан мөнх амьд чухал шүү дээ. Энэ рүү анхаараад энэнийг битгий алдахгүй төлөө чигээр гэдэг сануулгын тулд энэ захааг бичсэн гэсэн. 여기 14절에는 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 이렇게 말씀을 합니다. За 이거 1-р Иохан 3-ын биш тий. 1-р Иохан 5-ын 14-ийг харах юм бол энэ дэр юу гэхээр 자, 여기 요한일서 5장 14절에 бид түүний хүслийн дагуу юу ч хийсэн тэр бүгдийг нь сонсдог нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юмаа гэсэн байна. 아멘. 우리 하나님 앞에서 담대한 마음을 가지고 하나님 앞에 무엇이든지 구하면 하나님이 들으신다는 거예요. өөрөөр хэлэх юм бол бид нар эдгээр өмнө бат сэтгэлтэйгээр очиод аваасаа гуйх юм бол бүгдийг өгнөс. 자, 왜 담대할까요? 담대하다고 하는 것은 하나님 앞에 능히 또 온전히 또 하나님이 인정하실 만한 그런 사람이 되었다라고 하는 것을 증거하는 메시지입니다. За энэ дээр орж итгэл зориг биднэрт байгаа гэсэн тий. Тэгээ тэр юу вэ? Итгэл зориг гэдэг чинь одоо тий за уг нь гэсэн юм багттай айдсгүй найдвар гэсэн ийм үг шүү дээ тий. 자, 영생의 소망을 가지고 있는 사람은 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하는 사람이에요. 구할 수 있습니다. хүн дотороо мөнхийн амийн найдвартай байх юм бол яадаг гэхээр Бурхны хүслийн дагуу залбирч мэддэг. 하나님의 뜻을 바르게 구할 수 있는 것을 사도 요한은 지금 이야기하고 있는 겁니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хүний Бурхны хүсэл гэдэг зүйлийг зөвөр олно гэдэг нь яах вэ гэдгийг илч яхан мэдчихсэн баг. 다시 말한다고 하면 영생의 생명을 가지고 자라난 성도는 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하는 사람이에요. 그래서 그 분별하는 것을 가지고 하나님께 구하는 겁니다. Бас яадаг гэхээр Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг мэддэг хүн бас яадаг гэхээр залбирх үедээ энэ нь Бурхны хүсэл мөн үү биш үү гэдгийг бас ялгаж чаддаг гэж. Тэгэхээр ялгаж чадах юм чадвар одоо ялгаж чаддаг учраас тэр залбирхтаа үрдэл баттайгаар залбирч бас чаддаг гэсэн. 그래서 성도의 어찌 보면 담대함이라고 하는 것은 이렇게 하나님의 뜻을 잘 분별해서 그의 뜻대로 구하는 그런 어떤 자라난 신앙의 모습 속에서 어찌 보면 있다고 하는 것을 사도 요한은 증거하고 있는 거예요. Тэгэхээр бас яаж ихээр мөнхийн амин дотор мөнхийн амийн найдварыг тэлсэн хүн төрийн дотор ингээ сүнсэн дотроос өсдөг гэдгийг бас хэлж өгсөн. 자, 우리가
영생의 소망, 이 소망이 분명한 사람은 마음을 어디에다 둘까요? За тэгэхээр та ингээ бодож үзээрэй. Мөнхийн амийн найдвар гэдэг зүйлийг дотроо хадгалсан хүн өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг хаана тавих болов? 하나님께 소망을 둘 거 아니에요? Найдвараас өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг бурхан руу хандуулж тавих болов уу? Эсвэл өөр тийш нь тавих болов уу? 그 하늘의 상급에 소망을 둘 거 아닙니까? Бид нэр тэнгэрт байгаа өөрт нь бэлтгэгдсэн байгаа тэр шагнал руу л анхаарлаа хандуулна шүү дээ, тий. 그러면 거기에서 필요한 것을 구하겠지. Тэгээ яадаг гэхээр тийш нь анхаарлаа хандуулж байгаа учраас тэр шагнал авахд надад шагналаа өшөө тий авахд юу хэрэгтэй вэ гэдэг рүү л хүмүүс илүү анхаарна гэсэн үг. 결과적으로 하나님 나라에 필요한 것을 구하는 사람, 그 모든 것을 하나님이 주신다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны хаанчлалын одоо тэр Бурхны хаанчлалын төлөөх хэрэгтэй бүх зүйлсийг нь тэр хүнд бас Бурхан бас зөвшөөрч өгдөг гэсэн. 그래서 15절에도 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안직이라고 표현합니다. За тэр юу гэхээр 15 дээр харах юм бол гэсэн. Бид юу ч гуйсан тэр биднийг сонсно гэдгийг бид мэдвэл бид түүнээс гуйснаа авсан болохоос гэсэн бас мэдэх болно гэсэн. 여기 무엇이든지는 우리가 하나님의 뜻대로 구하는 무엇이든지를 얘기하는 겁니다. Энэ дээр харах юм бол юу ч гэсэн гэж байгаа тийм. Энэ дээр юу ч гэсэн утга нь юу орж иж чинь гэхээр юу ч гуйсан гэдэг нь угаасаа тэр Бурхны одоо мөнх амийн найдвартай хүн дотроо Бурхны хүслийг дагуу гуйж мэддэг гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр Бурхны хүслийн дагуу гуйсан юу ч гэсэн утга хэлж. 자, 하나님이 내가 구하는 것을 분명히 알고 계시기 때문에 반드시 그대로 응답하실 것을 확신하고 있다고도 얘기하는 겁니다. Тэгээ Бурхан бас биднийг гуйхаас өмнө мэддэг тийм ээ. Тэгэхээр Бурхны мөнх сэтгэлдээ мөнх амийн найдварыг тээсэн хүн ч гэсэн хүнийг гуйхаас өмнө Бурхан бас энд юу хэрэгтэй байгаа гэд мэдж байгаа учраас аль хэдийн тэр хүнийг одоо гуйхыг залбирах үед нь бэлтгэсэн байдаг. 그래서 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라라고 말한 겁니다. Тэгэхээр тэр тэгснэр яаж гэхээр тэр мөнхийн амийн найдварыг тээсэн хүмүүс бас өөрсдөө би гуйж байгаа зүйлээ авнаа гэдгийг угаасаа мэдчихэдэг. 자, 여기 16절 말씀에 이제 사도 요한이 뭐라고 말하냐면 자, 형제 가운데 이렇게 미혹받은 사람들, 또 약한 사람들, 또 죄를 진 사람들을 이렇게 세우라고 당부하는 메시지가 여기 16절 말씀 속에 있습니다. За одоо энэ дээр харах юм бол 16 дугаар ишлэлийг хэдүүлээ анхаарай. Энэ дээр харах юм бол нэгэн тийм анхааралаа өгсөн ийм мессеж байж байгаа. Ялангуяа гейм үйлцэн хүмүүс. Тэгээд тийм яах вэ гэдэг тал дээр ярьж байгаа. 자, 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니하는 죄 범하는 것을 보거든 구하라 그랬습니다. За энэ дээр ингэсэн хэн нэг нь үхэлд хүрэхгүй нүгэл үлдэж байгаа ах トゥ угээ харвал түүний төлөө залбирэн гуйя гэсэн. 자, 사망에 이르지 아니하는 죄가 있나요? Үхэлд хүрэхгүй нүгэл гэж байх уу? 성경에서 모든 죄는 불법이라고 말합니다. Библиэлд юу гэж хэлдэг вэ? Бүх гин бол одоо тийм энэ зөрчиж байгаа зүйлээ гэсэн. Нийтний хуулийг зөрчиж байгаа зүйл гэсэн тийм. 불법이라는 말은 다 사망에 이른다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлбэл хуулийг зөрчиж байна гэсэн энэ агуулга чинь хөх ёстой л гэсэн утга. Шууд утгаараа. 그래서 야고보서에서는 죄값은 사망이라고 얘기합니다. За тэгэнгუuta Яаков номон дээр өгсөн мөлий нүглийн төлөөс бол угаасаа үхлээ гэж бичсэн байдаг Яаков дээр. 그렇기 때문에 반드시 죄를 지면 그 죄값을 갚아야 된다는 거예요. Тэр энэ тэгсэн чинь яасан гэсэн бэ? Гуйх хэрэгтэй гэсэн тийм. 자, 그래서 그것을 논리적으로 이야기하는 것이 여기 고린도전서 15장 56절에 있어요. За тэгвэл энийг хараа хэдүүлээ. 1-р Коринт 15-ын
56절이요? 네, 56절, 15장 56절. Хэдүүлээ 1-р Коринт 15-ын 56-ыг гарах юм бол эн чинь юу гэсэн гэхээр 자, 거기 그렇게 말씀하고 있죠. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 이렇게 말씀합니다. за энэ дээр үсгэлэр үхлийн хатгуур нь нүглийн хүч нь хууль юм аа гэсэн байна. 자, 이건 논리적으로 말하는 건데, 율법에 죄를 지으면 사망을 당한다고 말씀한 것을 이렇게 풀어서 먼저부터 이야기를 하는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол энийг хэдүүлээ дахиад жоохон нөгөө ухраа шишээ тайлбарлаж үзэх юм бол ингэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За чи хуулийг зөрчих юм бол нүгэл болно. Нүгэл үлдэх юм бол үхэл үхэх юм аа гэсэн яг ийм утга байгаа. ухаж үзэхлээр. 율법에서 이 죄의 권능이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀을 어긴 것이 죄예요. За энэ дээр харах юм бол те энэ хууль эрх мэдэл хууль хүчтэй гэсэн тийм ээ. Энэ хууль гэж юу гэлж байгаа вэ? Эзний үг шүү дээ те. Хуулийг зөрчил гэдэг нь эзний үгийг дагахгүй байхыг хэлж байгаа гэсэн. 그 죄를 가지고 있는 사람에게 사망이 역사한다는 겁니다. Тэгэхээр тэр гим одоо тэр энэ мэдчлэн гим үлдэж байгаа хүмүүст яах вэ? Нүгэл ноёлно гэсэн тийм. 그래서 아까도 얘기했죠. 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라라고 이렇게 말씀한 거예요. За бас хэдлээ Яаков номон дээр ч гэсэн энэ талаар байдгийг санах хэрэгтэй. Тэгээ Яаков 1:5 дээр харах юм бол нүгэл нь жирэмслээд тийм өвхлийг төрүүлнэ гэж байгаа тийм. 그렇다고 하면 그 사망에 이르지 아니하는 죄가 있을까? 논리적으로 사실은 없습니다. Тэгвэл хэдүүлээ эндээс харах юм бол үхлийн одоо үхэл төргөхгүй гэм гэж байна гэсэн үг тэгвэл. 그런데 여기 사망에 이르지 아니하는 죄가 있다고 사도 요한은 얘기합니다. Илч Иохан болохоор сая тэгж хэлж байна тийм бааз үхэлд хүргэхгүй гэм гэж нэг агуулга гаргаж ирсэн. 자, 여기서 말하는 이 사망에 이르지 아니하는 죄는 어떤 죄냐면 중생한 성도가 짓는 죄를 사망에 이르지 아니하는 죄라고 얘기하는 거예요. Энэ дээр үхэлд хүргэхгүй гэм гэж юу хэлж байна гэхлээр одоо энэ ингэсэн үг юм байна. Нөгөө нэг дахин төрсөн итгэгч ах дүүс үлдэж байгаа гэм гэсэн утга. 자, 왜 그러냐면 자, 중생한 성도는 본능적으로 예수 그리스도의 피로 말미암아 다시 살아난 생명이기 때문에 그 생명은 결코 지옥에 가지 않습니다. За энэ дээр харах юм бол яаж вэ? Ер нь бол Иесус Христийг хүлээж авсан нэгэн дахин төрдөг тийм ээ. Түүнд бас ингээд аймаг өгддөг. Гэтэ тэр хүнийг харах юм бол итгэж хүмүүс дахиад гим үлддэг штэ үлдээд явдаг. Гэтэл ийм хүмүүс их нэгэнт эзэн ам өгнөөг амлсан бол амиа өгнө. Тэгэхээр буцаагаад өчиг үлдчихлээ аминд буцаагаад аав гэх юм байхгүй. Харин яадаг гэхээр 그 요한복음 11장 25절 26절 한번 보세요. За хэлээ Иохан номны 11-ийн 21 요한복음 11장 25, 26. 26. Иохан 11-р бүлгийн 25, 26-ыг харъя зүйлээ. Энэ дээр юу вэ гэхээр Есүс Мартад амьлал ба ам бол би байгаа юм аа. Надад итгэдэг хүн өөхөөрч амьлнаа. Надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээч үхэхгүй. 예수님은 부활이요 생명이라고 그럽니다. Мэдээч үхэхгүй. Чи үүнд итгэж байна уу гэж асуув гэсэн. 아멘. 자, 26절에 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니할 거라고 얘기했어요. За 26 дээр хэлсэн тийм ээ. Амьд байгаа хэрнээ амьд байх үедээ надад итгэсэн хүмүүс яа гэсэн бэ? Бас хэлсэн тийм. Үхлийг үзэхгүй гэсэн. 자, 영원히 죽지 않는다는 말은 영생한다는 뜻이에요. Тэгээ хүзээч үхэхгүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Мөн хамтаа гэсэн гэдэг талаар ярьж байгаа гэсэн үг. 어디에서 영생한다는 말이냐면 무릇 살아서 나를 믿는다라고 할 때 그 믿는 사람은 영원한 천국에서 영생한다는 뜻입니다.
За бас юу гэсэн үг гэхээр амьд байх үед надад ихсэн хүн өвөхгүй гэсэн тийм үү. Энэ болохоор эдгээр энэ хүмүүс бас өвөхгүй гэдэг нь юу утгаар тэд нар бас мөнхийн хаанчлалд орох үед мөн хамтай болно гэсэн үгийг хэлж. 자, 그렇기 때문에 여기 사망에 이르지 아니하는 죄는 중생한 성도가 짓는 죄를 사망에 이르지 아니하는 죄라고 얘기하는 거예요. Тэгэхээр Илч Иохны хэлж байгаа үхэлд хүрэхгүй нүгэл гэж юу хэлж ин гэхлээрэ одоо энийг хэлж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хэдийн сэтгэлдээ мөнх амийг өвөлдсөн нэгэн гэм үлдэхийг хэлж байгаа гэсэн. 자, 그 죄는 어찌 보면 여기 요한 1서에서 살펴볼 때 이 영주지 이단과 같은 자들에게 미혹받은 사람들의 그 죄를 진 겁니다. 네, 그러한 사람들을 그 가운데서 건져내라는 뜻이에요. Тэгэхээр одоо Илч Иохан юу хэлээд нэгдүгээр Иохан дээр юу хэлж чинь гэхээр өвхөл төрөхгүй нүгэл үйлдсэн ах дүүсээ гэдэг ингээ ярьж чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ агуулга нь болохоор чинь хизээний эзэн рүү ирчихсэн, итгэлийг авцсан тий ийм байсан ах дүүс тухайн үед яаж ирсэн бэ? Илүү дутуу сургаал руу анхаарад тий тэр одоо юу руу буруу урсгал руу хөвтлөбий гэдэг ингэчихсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр итгэвч цуглаанд явж исэн хүмүүс дундаа ч гэсэндээ тэгж хэлбэжсэн хүмүүсээс байсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Илч Иохан хүслээр тийм ах дүүсийнхээ төлөө чи залбирч өгөөрэй гэж хэлж байгаа гэсэн үг. 또 예수를 믿어도 아직 믿음이 자라나지 않아서 육체의 부패성이나 또 세상에 속한 일에 치우쳐서 하나님의 말씀을 순종하지 못할 때가 있습니다. 그것도 죄지요. 그러나 그것은 성도가 짓는 죄이기 때문에 사망이 이르는 죄는 아니에요. За гэхдээ харах юм бол бас ингэдэг те чуулганд явж байгаад те эснийг хүлээгээд авсан тэгсэн хэрнээ те тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг те алдаа гаргаад асуудалд ордог те ийм хүмүүс бас байдаг шүү дээ те. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэндээ яаж вэ? Христэд аль хэдийн итгэгч болсон хэрнээ үйлдэж байгаа хүмүүс нь тэдний хувьд ч гэсэндээ өвхөлд хүргэх гэм бишээ гэж утга. Буюу тэглээгээ тэр хүмүүсээс мөнх аймаг авахдахгүй гэж утга. 그러면 우리가 생각할 때 오해할 수가 있습니다. 아, 우리 예수 믿는 사람들은 사망에 이르는 죄를 짓지 않으니까 아, 죄를 마음껏 져도 괜찮은가 보다. 이런 착각을 하는 사람은 위험한 사람이에요. Гэхдээ бид нараас анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа. Тэгвэл итгэвч болсныхаа дараа гэм үлдээд байх юм бол угаасаа мөнх аймаг авахдахгүй бол асуудал юу вэ? Дураараа амьдарч дунд ч юм өөрөө жаргаж нөгөө гэм үлдэж болох юм шүү гэж ингэж буруу бодох тохиолдол бас байдаг хүмүүс андуураад. 자, 여기 사망에 이르지 아니한다고 그랬으니까 그 사람은 천국에 가고 구원받은 것은 확실합니다. 그러나 그 사람들이 죄값으로 인한 형벌은 피할 수가 없어요. Тэгээд яагаад л тэгж чирээ бодож байгаа хүн байвал тэд нэр мэдэх ёстой зүйл нь юу гэхээр үнэн гэм үлдлээгээд мөнх аймаг авахдахгүй тий угаасаа эзний хаанчлалд орно. Гэхдээ гмийн төлөөс гэдэг нэг зүйл байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй тий үйлдэлсэн гмийн төлөөх тодорхой хэмжээний тий нөгөө шийтгэлэг бол тэр шийтгэлээс үл хийж болохгүй. 그러니까 그 죄값으로 인해서 여러 가지 고통을 당할 수가 있습니다. 때로는 죄로 인한 그 열매들이 많잖아요. 그 열매들로 인해서 고통을 당하고 또 아픔을 겪을 수도 있다고 하는 것을 분명히 알아야 됩니다. Тэр гмийн төлөөс гэж нэг юм байгаа шүү дээ тий. Та нар бодох юм бол гмийн төлөөсийг төлөх үед хичнээн өвдөлт авч болохыг бид нэ төсөөлөхгүй. За бас нөгөө талаараа гм үр жирэмслээд үр жимсийг төрүүлнэ гэдэг байгааз. Тэр одоо тэр үр жимсний тэр гашуун үр жимсний тэр одоо хортой тий үр жимсний тэр гачлантай тэр бүх зүйлүүдийг ингээд тэрнээс бол мултарч чадахгүй гэдэг санах хэрэгтэй. 또 하나님께 책망을 받고 또 하나님 앞에 가면 그 죄를 지은 시간만큼 우리가 의를 행하지 못했기 때문에 그만큼 세월을 낭비하고 하늘의 상급이 줄어듭니다.
эзэн ч гэсэндээ те тэр хүмүүсийг одоо тийм ташуурдахад те оруулахад тэр бас хөнгөн байхгүй. За бас дахиад яах вэ гэхээр хүн гим үлдээд явсан тэр цаг хугацаа тий гим үлдээд эзнэр эргээгүй байсан тэр он жилүүд хэр одоо харамсмаар вэ тий буцаагаад тэр хэмжээгээрээ эзний ерөөлөөс хол байна, эзний нэгүүлсээс хол байна. Мөн бас тэр хэмжээгээрээ яах вэ гэхээр мөнхийн хаанчлалын тэр шагналын гэсэн хорогдно гэдэг бид нар бас бодож явах хэрэгтэй. 그렇기 때문에 이 중생한 성도가 짓는 죄는 사망에 이르지 않지만 그러나 그가 행한 죄값으로 인한 형벌은 따른다는 걸 명심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой гэхээр юг итгэгч хүн тий Иесусыг хүлээж авсан хүн магадгүй гими одоо үхэл төрөхгүй ч гэсэндээ тий мөнх амиа алдахгүй ч гэсэндээ тодорхой хэмжээгээр тэр хүн үйлдэлсэн нүглийн хариу гэж байдаг тий үйлдэлсэн гмийн төлөөсийг заавал төлөх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй. 예를 하나 든다고 하면 우리가 십계명 도적질하지 말라, 뭐 살인하지 말라, 간음하지 말라 요 세 계명만 들여다봐도 우리가 그것을 어기면 그 다음에 어떤 형벌이 찾아오는지를 알 수 있지요. Тэгээ бид нэр тий одоо байж байгаа тийм ээ 10 хуулийн дээр байж байгаа бүү хулгайл тий бүү завхаар бас бүү хүн ал гэдэг ингээ байж байгаа. Бид нэр 10-ын нь биш юм гэхэд энэ 3 дээр харахад л тий одоо энэний үр дүнгийн төлөөс нь ямар вэ гэдгийг бас мэдэж болно тий. 자, 도적질하지 말라고 그랬는데 도적질을 했기 때문에 벌써 세상 사람들이 저를 예수 믿는 사람인데 저 도적놈이라고 그러면 그 사람이 전하는 복음을 들을 수 있겠느냐는 거예요. 그 사람은 그만큼 복음을 전할 수가 없지요. За одоо жишээлх юм бол те бид нэр бүү хулгайл гэж байгаа. Тэгтэл тийм зүйлсийг ингээ хийдэг тодорхой хэмжээгээр те ийм зүйлд анхаардаг худал одоо авах дээр те төвлөрдөг ийм хүмүүс ингээ байлаа гэхэд дараад нь та яг ийм хүн эзний өмнө очиод сайн мэдээг дамжуулах эзний хүмүүс сайн мэдээг дамжуулах юм бол тэр хүний үйлсийг нь хүмүүс мэдлээ гэж бодоход үгийг нь хүлээн зөвшөөрч сонсно гэж бодож байна уу? 그 도둑질로 인해서 때로는 감옥에도 갇힙니다. Тэгээ бүр яах вэ? Одоо хулгай хийлээ гэхэд чинь тэр нэгдүгээр тэр хүний нөлөө нь байхгүй болж байна. Тэгэн гот хоёрдугаар болохоор тэр хүн өөрөө шоронд ч орно шүү дээ, тий? 또 하나님 앞에서는 반드시 그의 행한 일이 생명책에 기록되기 때문에 그만큼 하나님 앞에 가서 인정을 받지 못하는 거예요. Тэгээ бас яах вэ? Бидний хийж байгаа бүх үйлсүүд эзний амийн номонд бичигдэнэ гэсэн шүү дээ, тий? Тэгэхээр тэр хүний үйлслөө ч гэсэндээ амийн номонд бичигдэнэ гэсэн үг. Эцсийн өдөр эзний өмнө очиж зогсох үед ном нээгдэж бүх зүйлийг харуулхад яах вэ? Тэр үед яах вэ? Бас дахиад ичгүрт орно гэсэн үг шүү дээ, тий? 그렇기 때문에 모든 불의가 다 죄지만 사망에 이르지 않냐는 죄가 있다라고 말씀하면서 그런 성도들을 구원해 내라고 사도 요한은 얘기하는 겁니다. Тийм болохоор яасан бэ? Илч яхан одоо хэлж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол үхэл төрөхгүй нүгэл гэж үл үлдсэн ах дүүс гэдэг нь болохоор итгэгч те ах дүүсийг хэлж яах гэдгийг хэлж гин. Тэгэн тэр хүмүүсийнхээ төлөө бас залбираарай гэж хэлсэн те. 그런데 그 아래 보니까 사망에 이르는 죄가 있다고 얘기합니다. 이에 대하여 나는 구원하지 않으라라고 얘기합니다. За харин нэгдүгээр явахын 5-ын тэр дараагийн хэсгийг хэдлээ харах юм бол энэ дэр үхэл түргэх нүглийн талаас ирж. 자, 이 사망에 이르는 죄가 뭘까요? Тэгвэл энэ чинь хэлж байгаа үхэл түргэх гэм гэж юу хэлж байгаа? 이건 본질적으로 불택자들이 짓는 죄입니다. Энэ болохоор одоо шууд утгаараа ярих юм бол одоо эзний биш хүмүүсийн буюу сонгогдоогүй хүмүүсийн одоо гэм нүгэл гэсэн үг те. 이 불택자들은 하나님께 선택받지 못했기 때문에 그들은 반드시 그 죄값으로 인해서 지옥의 형벌을 피할 수 없는 자들이에요. 이런 사람들에 대해서는 구하지 말라고 얘기한 겁니다.
За тэгсэн чинь юу гэсэн мөлий? Тэгэх юм бол тэр өөрөө л үхэл төрбөх нүгүүлгээд нь болохоор чинь сонгогдоогүй те эзний биш хүмүүс, уур хилэнд бэлтгэгдсэн хүмүүс, зориулагдсан хүмүүс гэсэн. За тэгэх юм бол яг гэсэн бэ? Эдгээр хүмүүсийн төлөө харин чи битгий залбираа гэсэн. 어떻게 보면 이 분석자들이 죽기까지 예수님을 영접하지 않고 죄를 짓기 때문에 또 이런 사람들은 하나님의 구원 운동에 손해를 주기 때문에 이런 사람들에 대해서 생명받기를 기도하는 것 자체가 의미가 없다고 하는 것을 이야기하는 거예요. Тэгээ эдгээр хүмүүс болохоор те эзний уур хилэнд одоо ирээдүйд эдгээр хүмүүсээс гэхээр эзний ажилд саад болж те эзний өмнө түүний одоо уур хилэнд бэлтгэгдсэн ийм хүмүүс гэсэн утгаараа хэлж байгаа те. Тийм учраас тэдгээр хүмүүсийн төлөө тэдний төлөө амийг гуйж юм уу те өршөөлийг гуйж битгий залбираарэ гэсэн. 자, 여기 사도행전 13장 48절 한번 보세요. 사도행전 13장 48절. 네. Үйлс номны 13-ийн 48-ыг хараад үлээ. 자, Үйлс номын 13-ийн 48. 자, 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 이런 말씀이 있어요. Үүнийг сонссон харийнхан баярлалдаж эзний үгийг алдаршуулан дээдэлж мөнх амийг авахар сонгогдсон бүхэн итгэцгээвэ гэсэн. 아멘. 이게 아주 중요한 메시지인데요. 자, 이방인들에게 사도 바울이 복음을 전할 때 그 가운데 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 그랬어요. За энэ дээр харах юм бол хар үндэстнүүд гэж ярьж байгаа боловч тэр хүмүүс донд яасан бэ? Баярлалтай ч мөн хамиг сонгогдсон хүмүүс авахар сонгогдсон хүмүүс тэнд донд байсан гэдэг хэлж байна тийм. 또 말씀 속에는 두 가지 의미가 있습니다. 자, 작정된 Бас 자, үгийг харах юм бол 작정되지 хоёрын 않은 자가 있다는 것을 분명히 우리에게 말씀하고 있죠. За энэ дээр харах юм бол 네, 목사님 우리 같이 겹쳤어요 방금. 예. 다시 한번 부탁드릴게요. 자, 구원을 받기로 작정된 자하고 작정되지 않은 자가 있다고 하는 것을 여기서 말씀하고 있다고 보는 거예요. Хэдүүлээ эндээс харах юм бол яаж болох вэ гэхээр аврал авахар тогтоогдсон хүн болсон тогтоогдоогүй хүн гэж байгаа хоёр янзын хүн байгаа гэдгийг харж болохоор 그리고 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿지만 영생을 주시기로 작정되지 않은 자는 안 믿더라라고 해석할 수 있는 겁니다. эндээс үүдээ харахтаа юу харах вэ гэхээр эзний мөнх ам авагдахаар тогтоогдсон хүмүүс л ингэж итгэдэг юм байна. Тэ? Итгэл рүү ирдэг. Харин мөнх амыг авахаар тогтоогдоогүй хүмүүс болохоор яагаад ч итгэхгүй гэсэн. 그렇기 때문에 불택자들은 영생을 얻을 수가 없는 자들이기 때문에 그런 사람들에 대해서 나는 그들의 죄에 대해서 구하라고 하지 않노라라고 사도 요한은 이야기하는 겁니다. Тэгээ яаж гэхээр тийм учраас одоо тэр хүмүүсийн төлөө тэг залбирах болон эс залбирах талаар илч жоохон ингэж ярьж байгаа тийм. 그러면 우리가 생각할 때 그러면 저 사람은 작정된 사람인가 작정되지 않는 사람인가 우리가 분별할 수 있나요? Тэгэхээр одоо тэгвэл хэдүүлээ ингэж бодъё. За тэгвэл хэдүүлээ гаднаас нь хараад хүнийг энэ хүн зөвшөөрөгдсөн үнэ үү зөвшөөрөгдөөгүй үнэ? Өөрөөр хэлбэл сонгогдсон үнэ үү сонгогдоогүй үнэ гэдгийг яаж мэдэх вэ? 자, 분별할 수 있어요, 없어요? За та юу гэж бодож байна? Ялгаж чадахгүй чадахгүй юу? 우리가 일반적인 모습을 통해서는 이 사람은 가만히 보니까 구원받을 사람이야. 이 사람은 구원받기 어려운 사람이야. 우리가 일반적으로 그들의 행실을 보면서 판단할 수는 있지요. Бид нэр тухайн хүний одоо юу гэх вэ? Бага байдлыг хараад энэ хүнтэй энэ хүнд авралт сорилгогдсон байхаа. Эсвэл энэ хүнд үгүй байна да гэж ингэ мэдэж болно. 근데 그것은 100% 확실한 것이 아닙니다. Тэ мэдээч хэрэг 100% бас үнэн биш шүү дээ энэ тий. 그래서 우리는 복음을 전할 때 알 수 없기 때문에 복음을 다 전하는 거예요. Тэ бид нар яадаг гэхээр мэдэхгүй шүү дээ. Хэн аврагдаж, хэн аврагдахгүй, хэн сонгогдсон мэдэхгүй болохоор сайн мэдээг бүх хүнд тараадаг.
그런 사도 요한은 원론적인 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 중생한 성도는 사망에 이르지 아니하는 죄가 있기 때문에 그러한 사람들은 그 미혹받은 데서 그 육체의 부패성 가운데서 돌아서도록 인도하라는 뜻이 있고요. 자, 그렇지 못한 자들은 내버려 두라는 뜻이 있습니다. За тэгэхээр тэр утгаараа за тийм учраас Иохан юу гэсэн бэхээр ямар ч ч сайн мэдээ тараа одоо юу гэдэг тэр хүмүүсийг итгэгч хүмүүс эхлээд эхний одоо бидний дотор байгаа хүмүүсийг хараад ялгаад тэднийхээ төлөө залбирах уу залбирахгүй юу гэдгийг хэлж өгч тий. 모든 불의가 죄로 돼 사망에 이르지 아니하는 죄도 있도다. 결과적으로 이렇게 말한 겁니다. 그래서 자 요한 1서 5장으로 다시 들어오시는 거죠, 목사님? 그래서 요한서 5장 10절, 16절, 17절입니다. 17절. За эндээс харах юм бол 17-г харуулъя гэж. Зүй бус бүхэн нүгэл мөнч үхэлд хүргэхгүй нүгэлгэж бий гэсэн байна. 자, 그래서 사망에 이르지 아니하는 죄는 분명히 여기 모든 불의가 죄라고 그래야겠어요. 그러니까 하나님의 말씀을 어긴 것이 불의인데 그 불의는 다 죄입니다. 그러나 사망에 이르지 않은 죄, 중생한 성도가 중생한 그리스도인들이 짓는 죄는 사망에 이르지 아니하는 죄라고 하는 것을 이렇게 사도 요한은 이야기하고 있습니다. Тэгээ за хэдлээ Библийг харах юм бол нүглийн төлбөр бол угаасаа үхэл гэж байгаа тий. Гэхдээ энэ үхлийн хүчийг бид яасан бэ? Эзнэрээ дамжуулаад ялсан буюу үхэхгүй байх тий. Мөнх амьд шилжих энэ онцгой эрхийг авсан. Гэхдээ тэгсэн чсэндээ хүмүүс нүгэл гэдэг зүйл байгаа. Харин Илч Иохан юу гэсэн бэ? Тийм учраас нүглийг хоёр янзаар хэлж байгаа тийм ээ. Үхэлд хүргэх нүгэл, үхэлд хүргэхгүй нүгэл гэж хэлж байгаа. 우리가 하나님의 은혜를 받은 줄 명심해야 됩니다. Бид нэр үнэхээр нэгүүлсэл дотор мөнх амьыг авсан хүмүүс байна тий. 그래서 참 하나님의 은혜로 말미암아서 우리가 때로는 죄를 지었어도 하나님이 이 죄값 때문에 우리는 지옥에 가지 않습니다. 그것이 감사해요. Тэгээ бид нэр үнэхээр талархах хэрэгтэй. Бид нэр сул дорой учраас өөрөө ч мэдэхгүй нүгэл үлдэх хэрэг гардаг. Гэхдээ тэглээгээд бид нэр тий мөнх амьроо очих мөнх амьтай амиа миний мөнх ам хадгалагдаж байгаад үнэхээр талархах хэрэгтэй. 그러나 아멘. 그 죄값으로 일하는 충고를 따른다는 걸 명심해야 됩니다. Тэгээ бид нэр бас юу мэдэх ёстой лээ. Нүглийн төлөөс заавал байгаа тий. Түүнийг бид нэр буцаага төлөх ёстой гэдэг заавал мэд хэрэгтэй. 그럼 우리 잠깐 쉬었다가 하시자고요. 네. За бүгдээрээ нэг түр амарч байгаад оръё. 자, 여기 18절 말씀에 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라 이렇게 말씀을 했어요. За энэ дээр юу гэсэн байгаа лээ? Хэдүүлээ 10 за 지금 뛰고 있어요. 요한일서 5장 18절이요. За 1-р Иохан 5-ын 18 дугаар ишлэгийг хэлээ харъя. За 1-р Иохан 5-ын 18 дугаар ишлэгийг харах юм энэ дээр Бурханаар төрсөн хэн боловч нүгэл үйлддэггүйг бид мэднэ гэсэн мэт. 자, 아까 사망에 이르지 아니하는 죄는 요 말씀하고 연계해서 생각해 보면 이해가 됩니다. Өглөө урдталтай нэг өвхөлт хүрдэггүй нүгэл гэж байсан те. тэрнтэй холбооч бодвол илүү ойлгомжтой. 자, 하나님께로서 난 자는 예수 그리스도의 대속의 피로 말미암아서 중생한 사람이에요. 죽었던 영이 살아난 사람입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол юу яаж байгаа тийм ээ Бурханаар төрсөн гэж чиний хэлж байгаа вэ? Тэгэхээр Есүс Христийн цусны гавьяагаар мөнх амьыг дахин авсан хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн. 여기 범죄치 않는다고 하는 것은 뭐냐면 그 하나님의 능력으로 은혜로 중생한 영은 절대로 범죄하지 않는다는 뜻이에요. Өөрөөр тэр утгаараа Бурханаар төрсөн гэдэг чинь эзнэр дахин төрсөн хүмүүс те тэр нэгүүлсэл дотроо
гэм үйлдэдэггүй, гэм үйлдэдэггүй хичээдэг гэсэн үг. 중생한 영이 범죄할 수 없기 때문에 사망에 이르지 않는다라고 얘기하는 겁니다. За мөн дахин тэ одоо ер нь бол дахин төрсөн сүнс юг дахин төрсөн сүнс гэм үйлддэггүй учраас үхэлд хүрэхгүй гэж хэлж байгаа. 자, 그렇기 때문에 중생한 성도는 본능적으로 만약에 죄를 지어도 그 영은 범죄하지 않는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол дахин одоо тэр төрсөн сүнстэй хүн гэм үйлдсэн ч гэсэндээ сүнсний хувьд болохоор тэр нь ангид байдаг гэсэн утгаар хэлж. 자, 그러면서 하나님께로서 나신 자가 저를 지키신다고 그랬습니다. За тэгээд юу гэсэн гэхээр бурхнаар төрсөн хүн бурхнаа бас юу гэсэн бэ? Бурхнаар төрсөн тэрээр хамгаалдаг гэсэн тий бас. 하나님께로서 나신 자가 누구일까요? Бурхнаар төрсөн тэрээр гэж бичсэн байгаа энэ тэр гэдэг нь хэн бэ? 자, 하나님께로서 나신 자는 예수 그리스도입니다. тэрээр гэж бичсэн байгаа энэ нэгэн бол Иесус Христийг хэлж байгаа. 자, 예수 그리스도가 어떻게 지켜주느냐면 예수 그리스도의 대속의 공로가 그 사람을 죄에서 완전케 했기 때문에 그것이 지키는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол Иесус Христос хэрхэн одоо хамгаалж өгөх вэ? Тэгэхээр биднийг тэр түүний дотор дахин төрүүлэхдээ төгс болгосон байдаг учраас түүгээр ингээ хамгаалдаг гэж. 이 악한 자가 저를 만지지도 못한다고 그러는데 이 악한 자는 사단이지요. 사단이 결코 중생한 성도를 넘어뜨릴 수 없다는 것을 이야기하는 겁니다. За энэ чинь үсгэлээ ёрын муу нэгэн тэдэнд хүрэхгүй гэж байна. 18-ын төгсгөлт нь энэ ёрын муу гэж хэнийг хэлж байгаа вэ? Сатан ч тийм ээ. Сатан ч гэсэндээ түүнд хүрч чадахгүй гэж. 그렇기 때문에 성도는 본질적으로 예수 그리스도께서 주신 그 생명을 가지고 있기 때문에 결코 사망에 이르지 않습니다. За тэгэхээр Христийн дотор яаж гэхээр итгэж хүн гэсэндээ Христийн дотор байх юм бол тэр хүн мөн үхэл гэдэг зүйлийг үхлээс ангид байна гэсэн. 그렇기 때문에 때로 연약한 성도들이 있다고 하면 그런 연약한 성도들을 그러한 죄에서 건져내고 불러내는 것이 어찌 보면 분명히 그렇게 할 수 있다고 하는 것을 사도 요한은 이런 말씀을 통해서 이야기하고 있는 거예요. Тэгээд бид нэ харах юм бол тэр магадгүй итгэж хүмүүс дотор арай жоохон сулхундуу ийм хүмүүс бас байж болно. Тэгэх юм бол тэдгээр хүмүүс яах вэ? Тэднийхээ төлөө бас залбирч тэднийгээ бас ийм хэцүү байдлаас нь гаргах боломжтой юм аа гэж бас ингэ хэлж байгаа гэсэн. 자, 또 우리가 이 세상에 살아가면서 우리는 하나님과 이 사단의 권세 가운데 항상 공존하고 있다는 것을 사도 요한은 깨우쳐 줍니다. За бид нэр эндээс харах юм бол цаашаа нь харах юм бол юу гэсэн бэ? Бид нэр Бурхны болон муу нэгний ертөнцид ингээд амьдарч байгаа гэдгийг хэлж өгч. 자, 그렇지만 이 사단의 권세가 결코 우리 하나님을 믿는 사람들, 중생한 성도를 어찌할 수 없다고 하는 것도 분명히 이야기를 해줘요. Тэгтээ сатаны одоо хаанчилдаг энэ ертөнцийн бид нэр амьдралаа гэлээ ч гэсэндээ сатан биднийг яаж ч чадахгүй гэдгийг хэлж өгч. 그리고 19절에 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이라고 얘기하는 거예요. 그래서. 19-д юу гэсэлэрэ бид бол бурханд харьяалагддаг хүмүүс гэж. Харин бүх ертөнц нь муу нэгний одоо дор байдаг гэсэн нэгэнд харьяалагддаг, иршээлд байдаг гэсэн. 자, 중생한 성도는 하나님께 속한 사람들입니다. За, дахин төрсөн итгэгч хэнд харьяалагдах вэ гэхээр бурханд харьяалагдана гэсэн. 그러나 온 세상은 약한 자, 사단의 권세 아래에 있다고 하는 것을 이야기합니다. Тэгээ харин бүх дэлхийн юу вэ? Муу нэгэнд харьяалагдана 자, 여기 사도 요한이 살아갈 당시에 로마가 전 세계를 지배했는데 로마는 하나님을 믿는 사람들이 아니었습니다. 그 시대에.
За тухайд одоо энийг бичиж байгаа Йохан шүү дээ тийм ээ. Йохан энийг бичиж явах үед болохоор тэр цаг үеийг Ром захирч ирсэн. Буюу бүх дэлхий тухайн цаг үеийн хувьд бүх дэлхий нь бол Ромын иргэшил байсан гэсэн. А Ром харин ямар байсан бэ? Эзний одоо арт мөн биш буюу одоо итгэгч арт мөн бол биш байсан тийм. 자, 그리스 신화라든지 철학으로 그 사람들은 살아가는 사람이었습니다. Тэд нэр Грекийн охин тэнгэрүүд ч юм уу те эсвэл тийм янз бүрийн зүйлсүүдэд ингээд нөө итгэдэг те шатдаг ийм арт хүн байсан. 그 사람들은 어찌 보면 칼로서 세상을 지배하고 정복해 나아갔지요. Тэд нэр тэгвэл юугаар ямар эрх мэдлэр одоо дэлхийг эзэлж захирдаг гэсэн гэхээр элдний ирээр шүү дээ те ил дээр. 때로는 그들을 통해서 사단의 권세가 아주 많은 나라에 퍼쳐나가기도 했습니다. За тэг бас яасан бэ? Тэгэд энэ Ромын одоо энэ захиргаагаар дамжуулаад бас олон улсууд руу одоо тэр эдний иргэшэл муу нэгний иргэшэл хүчүүд ингээд олон улс руу бас нэвтэрсэн байна. 그런가 하면 그 가운데 이 거짓된 진리를 가지고 있는 이 미혹하는 자들이 아주 많았어요. Тэгээ тэрнийг харах юм бол тэр дотор ингээд буруу тий худлаа одоо хуурамч үнэн хуурамч итгэлийг одоо тэгээд Ромын нэрийг бариад явсан хүмүүс гэсэн их олон байсан. 그것을 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이라고 그래서 말한 겁니다. Тийм болохоор Йохан юу гэж хэлэхээр бүх дэлхий ёрын муу нэгний эрхэнд ор байна гэж хэлсэн баг. 자, 그렇지만 우리가 하나님께 속해 있는데 20절 말씀에 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주었다는 거예요. За дахиад цаашаа нэг л харах юм бол авын 20 шүү дээ тий 20 дээр харах юм бол Бурхны хүүхэд ирээд яана гэсэн бэ? Бидэнд үнэн нэгнийг мэдүүлэхийн тулд ухааныг өгсөн байдгиймаа гэсэн. 우리에게 주신 지각은 하나님의 감동을 통해서 거짓된 것과 참된 것을 분별할 수 있는 은혜를 주셨다는 거지. Тэр ухаан гэж юу хэлээд байгаа гэхээр биднэрт те эзэн доторх зөв зүйл болон буруу зүйл үнэн ба худал гэдэг зүйлсүүдийг эзэн яасан бэ? Өөрийнхөө тэр сүнсээр дамжуулаад биднэрт ингээд дотор мэдрүүлэн өгсөн баг. 자, 그것을 통해서 누구를 발견했냐면 예수 그리스도를 발견한 겁니다. Тэгээ бас бид нар түүгээр дамжуулаад хэнийг мэдэж авсан бэ гэхээр Есүс Христийг мэдэж авсан байдаг. 자, 예수 그리스도는 여기 사도 요한이 참된 자라고 표현해요. 참된 자. За 참된 тэгээд 자를 알게 하신 것과 한 거니까 여기 참된 자라는 표현을 썼어요. За энэ дээр Йохан тэгвэл тэр Есүсийг хэн гэж нэрлсэн бэ? Энэ дээр болохоор үнэн нэгэн гэж хэлж. 자, 참된 자라고 하는 표현은 어떤 표현일까요? Тэгвэл хэтлээ үнэн нэгэн гэдэг энэ одоо нэршил дээр жоохон анхаарыг. 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다라고 이렇게 말씀한 것이 있습니다. Хэдүүлээ хараа Үйлс номны 4-ийн 12 дээр харах юм бол ингэж байгаа. Хүнд аврагдаж болох нэр Тэнгэрийн дор өөр өгөгдөөгүй гэж байгаа. 그리고 참된 자라고 하는 것은 예수 그리스도를 영접하고 그 예수 그리스도를 닮아갈 수 있는 은혜를 베풀어 줬다는 뜻이에요. За энэ дээр харахтаа юу гэсэн гэхээр Иесусыг одоо тэр түүнтэй адилхан түүний хүмүүсийн юу гэсэн бэ? Үнэн нэгэн гэдэг нь болохоор энэ үнэн нэгнээс суралцаад үнэн нэгний дотор байгаад үнэн нэгнийг дуурайгаад амьдрах хэмжээний одоо амьдрах ёс зохилтой ийм нэгэн гэж хэлсэн. 예수 그리스도만이 유일한 구세주이시고 또 그분을 알고 닮아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주신 것을 참된 자를 알게 하신 것과라는 그런 말씀이에요. Тэгээ яасан гэхээр энэ Есүс л зөвхөн одоо аврал авах авралын энэ сайн мэдээг өгөх эрхтэй нэгэн гэдэг хэлсэн. Бөгөөд энэ Есүсээр дамжуулаад энэ Есүсийг бид нэр одоо мэдээч түүнд ингээ үйлчлэх хэрэгтэй гэдэг. 예수님이
여기에서 말씀을 하는데, 저기 사도 요한이 얘기하는데, 또 예수님에 대해서 이렇게도 표현합니다. 예수 그리스도는 참 하나님이시다라고 표현. 참 하나님이지. Мгм. За энэ дээр бас юу гэсэн бэ? Тэр бол үнэн бурхан юм аа гэж хэлсэн. 예수님이 참 하나님이시다. 그러니까 예수님이 하나님의 본체시라고 하는 것을 분명히 이야기하는 겁니다. За тэгээ Илч Иохан юу гэсэн гэхээр тэр бол үнэхээр бурхан, тэр бол үнэхээр үнэн гэдгийг одоо Илч Иохан дахин ингэ тодорхойлж хэлсэн байна. 자, 요한복음에 보면 예수님께 나와서 하나님을 보여달라고 하니까 예수님이 그 제자들 앞에서 말씀한 것이 있습니다. 요한복음 10장 30절에 За Иохан 10-ын 30 дугаар бүлгийг харах юм бол нэг ийм агуулга гардаг. Есүсийн шавнар нөгөө Есүс тэр хурч ирээд та биднэрт юу аач эцгээ харуулаач гэдэг. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 나와 아버지는 하나이니라 그렇게 말씀합니다. Тэгсэн чинь Есүс юу гэхээр би болон эцэг нэг штэ гэж хариулсан байдаг. 그러니까 예수님이 참 하나님이십니다. 그래서 За бидний Есүс бол зөвхөн одоо тэр бидний Есүс бол тэгэхээр би болон эцэг нэг гэж байгаа юм чинь эзэн Есүс өөрөө бурхан гэдэг хэлж өгч байна эндээс. 그 증거는 너무 많죠. За тэгэхээр эндээс харах юм бол бид нар яг Есүсийг хийн юм бэ? Тэ? Яг юу юм бэ? Бид нар яг юунд итгэж яваад байгаа гэх мэтчлэн ингээ үнэхээр олон талаас нь Библи биднээс гэрчилж өгч. 또 마태복음 1장 20절에도 예수님이 잉태되었을 때 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 그렇게 말씀했잖아요. За тэгээ бид нар харах юм бол Матай 1:20 дээр ч гэсэн хэлсэн байж байгаа тийм. Тэр бол одоо ариун сүнсний бөгөөд тэр одоо хевлэд олдохдоо ариун сүнсээр олдсон юм аа гэж хэлж. 성령으로 잉태됐다고 하는 것은 그분이 우리 인생과 똑같은 이 부정 어찌 보면 아버지의 피로 말미암아서 잉태된 것이 아니라 자, 예수 그리스도는 하나님의 본체시라고 하는 것을 증명하는 겁니다. За тэгээ ариун сүнсээр тэрээр одоо олдсон гэдэг нь юу суудахтай гэхэлэр чинь хүний одоо тэр хүний үрээр эсвэл хүний цусаар тэ эцгийн цусыг өвлөөгүй гэдгийг хэлж өгч хангалттайгаар нөгөө талаараа тэ тэр бол бас жинхэнэ бурхан гэдгээс хэлж өгсөн. 또 예수님은 영생이시라 그랬습니다. За бас юу гэсэн бэ? Есүс бол мөнх аим гэж хэлсэн. 예수님이 영원한 생명을 주시는 유일한 분이시라고 하는 것을 가르쳐 주는 겁니다. За үүндээс харахад мөнх аим гэж үгэлээ эзэн Есүс бол мөнхөд одоо мөнх аймыг өгөх ганц нэгэн гэдгийг хэлж өгч. Цор ганц нэгэн бол Есүсээ гэж хэлж. 그래서 모든 이 땅에 있는 인생들이 영생하려면 자, 천국, 특별히 여기 영생이라고 할 때는 천국의 영생을 가리키는 거예요. Энэ дээр хэдүүлэнд нь хэлж байгаа мөнх аим гэдэг үгэн дээр анхаарах юм бол энэ Тэнгэрийн хаанчлалын мөнх аим гэсэн утгаар хэлж байгаа. 천국에서 영생할 수 있는 그 예수님이 유일한 길이다라고 하는 것을 이야기하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол мөнх Тэнгэрийн хаанчлалд мөнхөд амьдрах боломжтой тэр мөнхийн амийн эрхийг өгдөг ганц нэгэн бол Есүсээ гэж хэлж байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 예수 그리스도는 여기 있는 것처럼 참되시고 또 하나님이시고 영생이시라고 하는 것을 확실히 깨달아야 돼요, 우리가. Тийм болохоор бид нар ч гэсэндээ энэ Есүсийг тэр бол зөвхөн үнэн, тэр бол зөвхөн бурхан, тэр бас тэ мөнх амийг өгөх ганцхан авах боломжтой ганц одоо тэр боломж нь Есүс гэдгийг бид нар ингээд одоо бүр ингээд ойлгоод хүлээж авах хэрэгтэй. 자, 이러한 진리에서 의심이 생기거나 이러한 진리에서 다른 것을 보태면 절대 안 되는 겁니다. Тэр бид нар тэгэхээр ийм үннээс тийм ээ яг хөглөрөө одоо ухрах юм уу эсвэл ийм зүйлсээс болоод одоо энэ үннээс хоош ухрах юм уу эсвэл татгалзаж болохгүй. 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도를 통해서 중생하고 이제 영원한 생명을 약속받았기 때문에 이러한 사람은 사망에 이르지 않는 죄 가운데 살아가는 사람이에요. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас
одоо ийм итгэл дотор байгаа бидний хувьд болохоор үхэл гэдэг зүйлээс ингээ хол байх болж байгаа тийм. 혹여 이제 사망에 이르는 죄에 빠지는 그러한 사람들, 그 사람들은 영원한 생명은 얻지만 그건 지옥에서 영원한 생명을 얻는다는 것도 명심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр энэ нэрэнд итгэх хүмүүс нь мөнх амийг авах бөгөөд тий үхлийн одоо там руу явах байсан ч гэсэндээ буцаад ингээд тий тэрнээс эзэн татаж авах юм чадaltaй гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 나라에서 영생할 거기 때문에 항상 이러한 마음으로 우리가 세상을 담대히 싸워 이기는 사람들이 돼야 됩니다. Тэгэхээр тийм учраас бид нар яах вэ? Энэ дэлхийд бид нар амьдраа зогсохгүй тий эзний хаанчлалд ороод мөнхөд амьдрах хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бүгдээрээ тий нэг хоёрын хооронд бишээр тий эзний тэр аврал эзний хаанчлал дотор мөнх амьдрал гэдгийг санахдаа тий бодолтойгоор ингээм амьдрах хэрэгтэй. 21절에 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. 이렇게 마지막으로 사도 요한이 당부합니다. За тэгээд энэ эхний загтлаа Илч Иохан юу гэж хэлж дуусгаж байна гэхлээрэ 21-ийг харах юм бол битсэн хүүхдүүдээ та нар шүтэнээс өөрсдийгөө хамгаалаарэ гэж загсан. 자, 사도 요한이 어떻게 제일 마지막에서 이런 말씀을 했을까? 한번 우리가 생각해 봐야 됩니다. За хэдүүлээ эндээс явах гэхээр Илч Иохан яагаад ингэж хэлсэн юм бол гэж ингээ бас бодох хэрэгтэй. хамгийн сүүлд яагаад энэ агуу хэлсэн болоо гэж. 자, 사도 요한이 이런 말을 한 것은 그 시대 많은 사람들이 미혹받을 때 그 미혹받는 모습들이 우상 숭배와 똑같기 때문에 그런 겁니다. За тэгэхээр тухайн одоо яагаад Илч Иохан ингэж хэлж байгаа гэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харах юм бол хүмүүс бүгдээр ингээ те илүү сургаал, нэмэлт сургаал те ийм зүйлсүүд рүү анхаарч ирсэн гэж. Гэтэ тэр анхаарч байгаа тэр байдлыг нь харах юм бол Илч Иохны хувьд болохоор энэ нь яг нөгөө нэг одоо нөгөө химэлштэнд одоо мөргөөд те өргөл өргөж байгаа яг тийм байдалтай харагдсан, ижлэхэн харагдсан учраас Илч Иохан ингэ загсан гэсэн. 우상 숭배의 뿌리는 욕심이에요. Тэгээ ингээ харах юм бол ер нь тэр шүтэнд мөргөж байгаа хүмүүсийн тий шүтэнд мөргөж байгаа тэр гол одоо шүтлгийн хамгийн гол үндэсийг харах юм бол шунал байдаг. 자, 그래서 골로새서 3장 5절 한번 보세요. 골로새서 12장 5절이요? 3장 5절이요. 골로새서는 3장 5절에 12장이요. 자, 골로새 3-ын 5-ыг хэдүүлээ харъя. Энэ дээр юу вэ гэхээр тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг өхвөл энэ нь садар самуун, бузар булай, тачаал, муу хүсэл, шун хайрал болох шүтэн шүтэх явдал юмаа гэсэн. 탐심은 우상 숭배라고 그랬죠. энэ дээр харах юм бол шун хайрал нь шүтэн шүтэх юмаа гэсэн тий. 그러니까 초대교회 영지주의 이단에 빠지는 사람들, 거짓된 자들에게 미혹받는 사람들은 그들 마음속에 욕심이 있기 때문에 그렇다고 하는 것을 알 수가 있습니다. Тэгээ тухайн үед ч гэсэндээ одоо тэр нэг шүтэн тэр евро тухайн үед ч гэсэндээ илүү дотоо сургаалт руу илүү анхаарч тэр эзний үннээс гажих гэж гажаад явж исэн өөр зүйлүүд рүү анхаарч явж исэн тэр хүмүүсийг харах юм бол тэр хүмүүсийн одоо гол үндэс нь гол тэр сэжүүр нь гэсэндээ шунал байсан. 욕심이 우상 숭배와 같다고 하는 것을 이야기하고 있는 거예요. 네, 목사님. 욕심이 우상 숭배와 같다고 하는 것을 사도 요한이 이야기합니다. Тэгээ тийм учраас яасан бэ? Йохан хэлж байгаа тий. Шунал гэдэг бол шүтэн шүтгэс ялгаа байхгүй шүү гэсэн. Сая Колосын номын 3:5 дээр ч гэсэн бас хэлж байна тийм ээ. Шунал хүсэл гэдэг бол шүтэн шүтэх юм аа гэж хэлсэн. 특별히 여기 우상 숭배가 우상이 우리가 생각할 때 성경에는 여러 가지 모습으로 우상에 대해서 이야기를 합니다. За тэгэлээ энэ шүтэн гэдэг зүйл дээр тийм ээ харах юм бол Библи олон төрлөөр олон янзын агуулгаар хэлсэн байдаг шүтэнийг. 여러분들이 성경을 볼 때 성경의 문장이나 문맥이나
그 말씀을 기록한 목적이 무엇인가를 보고 그 말씀을 해석하는 것이 중요합니다. Тэгэхээр бид нэр одоо тэр шүтэн гэдэг үг за түүнийг шүтэж байгаа зорилго тий тэрийг одоо шүтэж байгаа гол одоо бодол эдэрэг зүйлсүүд нь их ингээд анхаарч тэдгэрийг бид нэр тайлалын хийх хэрэгтэй. 자, 우리가 출애굽기 20장에 하나님이 너는 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라. 또 너를 위해서 새긴 우상을 만들지 말고 이렇게 말씀한 것이 있습니다. 새긴 형상을 만들지 말고 그렇게 말씀한 것이 있어요. За хэдүүлээ нөгөө нэг гитлэл номны 20 дугаар бүлгийг харах юм бол эзэн 10 дээрээ бол хэлсэн байж байгаа тий. Чи өөрийнхөө төлөө ямар нэгэн зүйлийг бити бүтээгрээ гэсэн. 그 출애굽기 20장에서 말씀하는 그 우상은 우리가 눈에 보이는 이방인들이 숭상하는 어떤 사람이 만든 뭐 나무나 돌이나 또 철로 만든 그런 형상들을 우상이라고 표현한 겁니다. За энэ дээр болохоор за гитлэл номны 20 дугаар бүлэг дээр хэлж байгаа энэ шүтэн гэдэг зүйл нь болохоор чинь одоо нөгөө нэг модоор чулуугаар хийдэг те тэрийг хэлж байгаа. хэлбэр дүрстэй баримл те янз бүрийн хэлж байгаа гэсэн. 그래서 성경에는 그런 보이는 우상에 대해서 그 문장이나 문맥이 말씀하고 있는 것이 있어요. Яг энэ мэдчлэн Библиэл дээр одоо юу гэдэг те харагдаж байгаа одоо боддоор гарт баригддаг те хийгээд тавьчдаг ийм зүйлсүүдийг бас ингэж одоо шүтэн гэж хэлсэн байдаг. Бас нөгөө талаар харах юм бол 그런가 하면 보이지 않는 우상이 있습니다. бас дахиад бас өөрөөр шүтэн гэдгийг ямар юутай зөвөрлсөн байдаг гэхээр харагдахгүй зүйлсийг бас шүтэн гэж хэлсэн байдаг. 아까 골로새 3장 5절에 있는 것처럼 탐심은 우상 숭배라고 할 때 우리의 욕심이 눈에 보이나요? За одоо энэ дээр харах юм бол юу гэсэн бэ? Шунал байдал нь сая Колосе 3-ын 5 дээр хэлсэн тий. Шунал байдал нь бас шүтэн болно гэсэн. За тэгвэл шунал гэдэг зүйл юу н харагддаг юм уу? харагдахгүй тий. 있는 것이 아니죠. 눈에 гараараа баригдахгүй шунал гэдэг бол тий. 그 우상은 어찌 보면 눈에 보이지 않는 우상입니다. Тэгэхээр энэ нэг талаараа одоо бодит биш гэсэн үг байхгүй юу? Нүдэнд харагдахгүй ийм зүйлсүүд бас шүтэн болж болдог гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 보이지 않는 우상은 하나님보다 더 사랑하는 것이 우상이에요. За бидний хувьд ч гэсэндээ ер нь бол шүтэн гэж яг юу вэ гэхлээр харагдчих болно, харагдахгүй ч яхаа гэлж болно. Гол нь эзэн бурхнаасаа илүүд тавьж байгаа зүйлийг шүтэн гэдэг. 오늘 여기 요한일서에 있는 것처럼 하나님 말씀에서 떠나서 잘못된 진리를 가르치는 것이 우상이라고 얘기하는 겁니다. За өнөөдөр ч гэсэндээ бас энэ Йохан юу гэсэн гэхээр тэр хүмүүс илүү дутуу тэр одоо илүү мэдлгүүдэд илүү одоо сурах ёстой, хийх ёстой, илүү үйлдэл хийх гэж байгаа үйлдэл сурах чагаа гэдэг юм яриад байна шүү дээ. Эднэр чинь яаж тэр хүмүүс өөрсдөө тухайн үедээ эзний үгнээс тэдгээрийг илүүд үзчихсэн учраас тэр нь өөрсдөө бас шүтэн болж байгаамаа гэж илч Йохан үздсэн баг. 자, 여러분들이 이제 이해가 좀 됐지요? Одоо та ойлгож байна уу те шүтэний талаар? 그래서 성경을 갖다가 덮어놓고 가르치고 또 그 단어 하나만 가지고 얘기하는 사람들이 위험한 것이 바로 그런 거예요. 그래서. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр хүмүүс одоо Библийг зааж байгаа, тэ чиглүүлж байгаа эдэр гисэн хэрнээ зөвхөн нэгэн хэсгийг аваад тэрийг бүр дэлгэрүүлээд нэг шал утгыг алдагдлаа цаагаад байдаг ийм тохиолдол байдаг. Тэрийг ч гэсэн бид нараас ингээ анхаарах хэрэгтэй. 이번에 우리가 요한일서를 통해 공부하는 것은 바로 이런 거짓된 진리를 가지고 있는 잘못된 자들에 대해서 그들에게 미혹받지 말고 그들의 사상을 받아들이지 말라고 하는 것입니다. 그들이 가지고 있는 잘못된 사상을 받아들이는 것 자체가 우상을 숭배하는 것하고 똑같다고 하는 거예요. Өнөөдөр хэдүүлээ өнөөдрийг хүртэл нэгдүгээр Иохан номноос ингээд суралцлаа шүү дээ тий. За энэ нэгдүгээр Иохан ном дээр харах юм бол тий хүмүүс Библиэс зурхгүй Библиэс гадна дахиад илүү шинэ соргог юу вэ? Тэрлөө илүү анхаарч ирсэн гэсэндээ тухайн цаг үеийн хүмүүс харин Илч Иохан юу гэсэлээрээ
битгий тийм ухаг агаач тий. Жинхэнэ үнэн цор ганц үнэн болсон Иесусыг хараач гэж хэлсэнээс гадна хүмүүс Библиэс өөр зүйлийг чухалчлаад ирэхлээрээ тэр нь шүтэн болдгийм аа гэдгийг ингээд төгсгөлт нь хүртэл ингээд хэлж байна тий. 이런 잘못된 진리를 가지고 있는 우상 숭배에서 자기를 지키는 방법은 예수 그리스도를 바로 붙들고 예수 그리스도 안에서 그 영생의 소망을 가지고 살아가야 될 것을 이야기하고 있는 거예요. 그래서 Тэр бид нар юу гэсэн бэ? Бид нар харин яастай вэ? Чи мөнх аймаг аль хэдийн авцсан гэдгийг санаач гэж хэлсэн. Бас чи Бурхны хүүхэд болсон шүү дээ. Тэр энэ бүх зүйлийг чамд өгөх ганцхан эрхтэй нэр бол Иесус Христ байгаамаа. Тэ энэ Иесус Христээс ингээд зуурж амьдрах нь их чухлаа гэдэг хэлсэн. 자, 그래서 우리가 이 땅에 살아가면서 수없이 많은 거짓된 것들이 있습니다. 그 거짓된 것들에서 자기를 지킬 때, 그럴 때 우리가 언젠가 하나님 앞에 가서 우리의 상급이 온전히 다 받을 수가 있다고 하는 것을 명심해야 되겠습니다. Тэгээ бид нэр тэ бүгдээрээ л нэг өдөр тогтоогдсон өдрүүдэд тэ эзэн бурхныхаа өмнө очиж зогсно. Тэгээ тэр зогсох үед тэ бидний эзнийхээ өмнө амийн номч дэлгэгдэнэ. Тэ таны үлсүүд ч яригдана. Тэ танд өгөгдөх шагналууд ч гэсэн бэлтгэгдсэн байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하도록 해야 되겠습니다. Адил өнөөдөр энэ үргээ дуусгая. 자, 오늘 조금 일찍 끝났지요? 그러네요. 오늘들 저희 리스트서는 자, 다음 주에는 이제 요한 2서 공부하겠습니다. хэдүүлээ эх 7 хоногт болохоор Иохан 2 дугаар Иохан номноос л суралцсан гэсэн үг. 자, 특별히 질문할 것이 있으면 질문해 보세요. За манайхан донд асуух зүйл байвал асуугаарай. 질문할 게 없나 보구만요. 제가 여기 이번에 달력을 새로 만들었습니다. 여기 제가 잠깐 보여드릴게요. 네. 이거 내가 хэдүүлээ жил болгоно нэг календар хийчихтэй тийм ээ. Тэгээд энэ жилийн календар бэлэн болоод гарсан байна нэ. 우리 여기 달력이 이렇게 이번에 보일지 모르겠네. 이렇게 보여요, 목사님. 달력이 있는데 이게 이 달력이 이렇게 생겼어요. 이번에 좀 몽골에 갈 때 좀 가져가려고 그러는데 이렇게. 목사님 근데 이번에 몽골에 오실 계획 있으신가요? 이거 가야죠. 좀 거기 가면서 우리 지금 문도 고쳐야 되고 또 학생들 언제 오실 건데요? 그래서 한번 일정을 정해야 됩니다. 왜냐하면 내가 지금 가장 큰 문제가 비자 문제예요. 그러니까 비자 없이 갈 수가 있지만 문제는 뭐냐면 그게 불안하다고요. 지난번에 한번 그런 일이 있었기 때문에 왜냐하면 제가 이제 그 사람들이 내가 관광으로 온다고 하는 것을 믿지 않습니다. 그래서 잠깐 목사님 저기 우리 서류 한번 좀 알아볼까요? 우리 그러니까 회사 서류? 그렇죠. 이제 그 서류로 한번 좀 저한테 보내주세요. 그래가지고 일단 알아볼게요, 목사님. 차라리 비즈니스 비자로 초청을 해서 목사님이 여기 우리 여기에다가 강사로 오시든지. 예, 그러니까 그렇게 좀 한번 해놓으면 좋을 것 같아요. 네. 그렇게 그럼 한번 저는 일단은 끝나고 뭐 시간이 되셔서 목사님께서 혹시 시간이 되신다고 하면 저녁 때쯤이나 그래서 시간을 내서 우리 편하게 의논을 하도록 할게요. 네네, 그렇게 해서 차라리 비즈니스 비자가 있으면 내가 몽골에 다닐 때 좀 수월한데 지금 그렇지 않은 경우는 이게 자꾸만 신경이 쓰여가지고 내가 지금 너무 이게 그래서 여기 한번 제가 행정사하고 한번 의논을 해봤어요. 그랬더니 뭐 비즈니스 비자를 낼 수 있더라고요. 보니까 얼마에 낼 수 있는데 돈이 너무 많이 들어가는 거예요. 그래 얼마예요? 지금 이 사람이 얘기하는 건 기본적으로 300을 얘기를 해요. 300이요? 300만 원 정도를 나한테 얘기를 하는데 헐. 그게 그 사람은 이제 확실한 사람이지만 내가 볼 때 조금 그래요. 내가 지금 여러 가지 면에서 그런 부분이 있어서. 방법은 있을 거예요, 목사님. 네네. 저번에 그 목사님께서 도와주신 그 두 분의 비자가 나왔대요, 선생님. 우리 아들 담임 선생님의 비자가 나왔어요. 아, 그래요. 네, 고맙습니다, 목사님. 아이고, 감사하네. 뭐 내가 별로 도와준 게 없는데.
아니야. 근데 그분들도 다시 여기 이렇게 한국에 입국할 때도 네. 이게 좀 목사님의 도움이 좀 필요하실 것 같아서 일단은 Завгүй байна. Өөр хүнээс залбирч. Энд хүнтэй нэг ажил дээрээ байгаа болохоор 아, 네네. 목사님, 지금 네. 그 갤러 언니도 저기 직장 일을 하면서도 이렇게 같이 듣는 거잖아요. 근데 네. 지금 손님 와가지고 지금 상담을 주고 있대요. 네. 그래요. 그래서 그러면 이번에 좀 그치 양해 그러면 부탁하신다고. 여기 өвчөөгч одоо орох гэж байна. 그러면 여기 강바트가 기도하세요. 강바트. 아, 감바트님 들어오셨어요? 예, 강바트 여기 와 있어요. 네. 깜빡도 залбираад өгөөрэй. 예. 자, Өвчөөгч одоо орох гэж шүү. Та залбирч өгөөрэй. 잉크투엑체. Одоо хагалгаанд орох гэж байгаа юм байна та. 자자자자. 잉크투야님이 지금 수술을 시작하신대요. 네. 그러면 에그토야를 위해서 우리 저 강바트가 우리 같이 여기 좀 기도 좀 해주세요. 감박та залбирахтаа бас 잉크투ягчийн төлөө төлөөлөн залбирч өгөөрэй. Тэдлээ хамтдаа сэтгэлдээ залбирцгаая. 자, 우리 같이 기도합시다. 네. За агуу хайрын нэрлэлээр дөрөн ертөнцийг бүтээсэн Бурхан минь таньд талархаж байна. Та энэ гайхалтай өглөөгөөр дамжуулан та биднийг үнэхээр энэ гайхалтай үгийг сүнсийг минь холдож энэ гайхалтай үгийг бас багшаар минь дамжуулан бидэнд өгсөнд бас талархаж байна. Тэгээ хайртай Бурхан минь та бидний цаашдын үйлчлэл таны ажлыг таны алдрын төлөө ажиллах ажил бүр дээр минь та хамт байж өгөөрэй. Тэгээд энэ цаг мөчид бас инхтэгч маань бас хагалгаанд орох гэж байна. Тэгэхээр инхтэгчийнхаа төлөө бас та танд бас даатхан залбирж байна. Та тэр хагалгааг хийж байгаа бүх эмчнэрийн та гарыг та өрөөж өгөөрэй. Та удирдах өгөөрэй. Тэгээ Бурхан минь та бидний зам бүрийг та бас удирдан чиглүүлж өгөөрэй. Та энэ үгийг зааж өгсөн үнэхээр 1-р Иохан номыг зааж өгсөн багшийн маань та бас өрөөж өгөөрэй. Гэр бүлийг нь ч гэсэн та хамгаалж өгөөрэй. Эрүүл байх дээр та бүхий л хүмүүсийг та удирдах өгөөрэй гэж энэ цагт таньдаа даатхан таны цорын ганцхүү бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ талархан даатхан гойн залбирлаа. 아멘. 아멘. 오늘 감사합니다. 자, 네, 오늘 수고하셨습니다, 목사님. 네, 수고하셨어요. 자, 오늘 수고하셨습니다. 네. 자, 여기 잠깐만 하나요. 여기 네. 저기 남질마 저기 남편분은 어떻게 되셨어요? 남실마ч нөхөр гайгүй юу гинэ? Гайгүй яга одоо маргааш нөгөөдөр нэг дэх өдөр Улаанбаатар дахиад явна. Тэгээд үзүүлээд бас дахиад нэг шийдвэр гарах байхаа. Хоёр нарийн судас нэг өргөн судас нь тэлэлтийг шаардлагатай гэдэг. 남편분이 좀 나아지곤 하는데 다음 주 월요일 날 여기 울란바토르로 오신대요. 그래가지고 혈관에다가 한 3군데 정도는 이렇게 스탠드를 해야 되는 그런 상황인 것 같다고. 네. 아이고 감사합니다. 그래도. Хүлээж авлаа. 네. 대한민국 талархацгаая те бүгдээрээ. 항상 기도해주고 있으니까 힘내라고 그러세요. За тэг үргэлж залбирж байгаа шүү. Хүчтэй байгаарай. Баярлалаа. За. 네. 나 마이스네. дотор өрөөгдөж гинөө. 어떻게 뭔 소리예요? 서로 그 은혜를 많이 받고 있다고 하네요. 네. 그래요. 자, 그러면 Багшийг чата харж өгөөрэй гэж хэлчих юм ба. 그리고 목사님 한번 채팅 좀 확인해달라고 하는데요. 네, 제가 지금 여기 교회 일을 내가 계속해서 하다 보니까 이번에 장례를 내가 이번 주간만 해도 3분을 장례를 치렀어요. 그래가지고 내가 정신이 없어가지고 그런 걸 내가 볼 겨를이 없어요. 그래가지고 내가 좀 이번 주간에 좀 그랬죠.
Гурван оршуулсан ажлтай байсан тийм ээ. Тэр утгаараа завгүй байгаад байсан шүү гэх юм. Тэгээ чат мат шалгаж завгүй байсан шүү гэнэ. 문세영 사람 여기 이야기하는 거 다 이해했습니다. 다 알아들었어요. 아무튼 간에 네. 병원에 있으면서도 좀 좀 몸을 좀 잘 좀 건사하세요. 병나지 않도록. 문세영 사모님도. тэгээ манайхан бүгдээрээ тэгээ мөсөө хаягчсан тий одоо үйлчилж байгаа шүү дээ тий мундаг юм аа. Тэгээд бүгдээрээ одоо үйл болж гин хүүтэн болж гин эрүүл мэндийн төлөвтэй анхаараа гол нь эрүүл дахин чухал шүү гэж. Амжилттай. Би ойрхон жоо ханаа түрээд хоолоо өвдөөд бас жоохон тийм одоо юу гэхиндээ тийм юутаагаа тэгээд өчтөр бүр уцаа гээгээд нөгөө ажлынхаа дугаартаа уцыг гээгээд өнөөдөр түлхүүрээ мартаад ажил руу ирэхдээ тэгээд бүр гоцорж жоохон одоо баатаа гэх юм уу одоо нэг жоохон нэг тиймэрхүү байгаа. За хамт одоо бид нар хэлбэрлэн бичнэ. Одоо өвдөө жоохон эрүүл мэндийн асуудалтай тэгээд жоохон тиймэрхүү байгаа. Чамд ногоон тос байгаа юу? Бурхан байгаа. Дуусч байгаа. Тийм. Энэ нэг tuyэв. Тэгээд ханиадтай жоохон тэгээд нэг тиймэрхүү байдалтай байгаа шүү. Бид гурав хамтдаа залбирая. Уцаа гээгээд бүр өнөөдөр түлхүүрээ мартаад ойр жоохон юм. Тэгэхгүй юу ч Жоохон асуудал байгаа даа мөрдөж. асуудал бай харилцааны ч юм. Харилцаанаас. За залбирая. За 자, 바이스데. За баяртай манайхаа. залбирая. За тэгээд хин блэ гэрлээ гэж байна. Гэрлэгийн төлөө залбираа.